10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Action. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Dusana Ranah dan Rantau di mana saja berada. Apa kabarnya? Mudah-mudahan tetap semangat ya. Di hari keempat ya, kita sudah memasuki hari keempat nih di bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Yang juga pada hari ini di hari Ahad bertepatan dengan tanggal 26 Maret 2023. Ya, gimana nih yang di Indonesia sudah pulang tarawih, tentu saja saatnya mau beristirahat. Tetapi karena ini adalah Ramadan, hari-hari kita adalah spesial, tentu jangan kita lewatkan untuk kita memaksimalkan dan memperbanyak amal ibadah di bulan suci Ramadan kali ini. Ya, dan tentu saja hadir kembali ke ruang dengar Dusana Sadonyo, kegiatan Tadarus Al-Quran Online bersama Radio Kebuminang. Bersama dalam satu nato, radionya Dusana Ranah dan Rantau, dan tentu saja masih bersama Mela dari Riyadh, Saudi Arabia. Kalau di Saudi baru berbuka nih, ya alhamdulillah ya. Ya, Dusana, kalau kita bicara rasa syukur, pasti kita tidak akan bisa jauh dari satu ataupun beberapa ayat yang ada di dalam Al-Quran, terutama di surah Ar-Rahman yang berbunyi fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat manakah yang dapat kita dustakan? Begitu besar sekali ya. Contohnya saya hari ini ketika diuji dengan sakit gigi, wah luar biasa. Nah, mudah-mudahan di bulan suci Ramadan bagi yang sakit tetap semangat dan tetap optimis bahwa Allah akan berikan kesembuhan ya. Syafakumullah, syifaan ajilan, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan dengan segera, dan yang sehat tentu saja jangan lupa bersyukur dan tetap menjaga aktivitasnya dan juga asupannya ya. Baik, seperti biasa akan hadir tausiah dari Ustadz kita, yakni Ustadz Muhammad Syahid Ridho LCMH, namun kali ini berhalangan hadir karena beliau sedang safar ke Mekah Al-Mukarramah. Ya insya Allah nanti akan ada video susulannya ya, jadi jangan khawatir. Nah bagi Dusanak yang ingin bergabung bagaimana sih? Bisa aja, nanti silakan hubungi Radio Kebuminang, nanti kami akan kasih link Zoom-nya, atau juga bisa menyimak di YouTube channelnya Radio Kebuminang. Dan kali ini alhamdulillah sudah hadir nih jamaah ataupun keluarga besar dari Radio Kebuminang. Terima kasih ya sudah hadir. Di antaranya ada Ustazah Ima dan juga ada Mak Eta Zulkifli dari Payakumbuh ya, 50 kota ya. Saya tuh agak susah antara bilang kota sama kota. Baik, oh ya tidak lupa juga kita sebagai ucapan syukur, kita selalu mengucapkan syukur alhamdulillah atas nikmat iman dan nikmat Islam. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan tentu saja kita bersalawat kepada Nabi junjungan kita Muhammad SAW, karena kita telah banyak ilmu yang kita dapat dari peninggalan-peninggalan beliau, yakni Al-Quran dan hadis. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sallu alaihi. Dan mudah-mudahan kita juga menjadi salah satu hamba Allah yang mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah kali ini kita akan menyambung bacaan kita, yakni dari masih di surah Al-Baqarah, dan langsung kita akan membaca di ayat ke-260. Ya silakan Dusana Sadonyo yang mendengarkan ataupun yang hadir di Zoom bisa membuka mushaf Al-Qur'annya. Dan untuk kali ini saya akan menyapa terlebih dahulu yang sudah ada di Zoom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ustazah Ima dan Mayete dan juga udah Asbi. Wah ini ada yang dari Surabaya, dari Payakumbuh. Masih semangat ya malam ini ya, walaupun sudah menunjukkan pukul hampir pukul 10:30. Ya insya Allah bahkan salah satu ustadz kalau nggak salah yang mengatakan, Ustadz Hadi Hidayat ya, mengatakan justru di bulan puasa ini jangan banyak tidur, jangan banyak istirahat, ya kan ya. Itu hoax itu, tidurnya orang puasa itu pahala.
Karena justru harus lebih banyak beramal dan terutama membersamai waktu kita dengan Al-Quran. Baik, kalau begitu sebagai bentuk apresiasi kami meminta Ustazah Ima nih untuk memulai tadarus kita pada malam ini. Tafadhol Ustazah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Ibrahim rabbi arini kayfa tuhyil maut. Qala awalam tu'min. Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Qala fakhudh arba'atan minat tayri fasurhunna ilayk. Fasurhunna ilayka thumma ja'al ala kulli jabalin minhun juz'an thumma ad'uhunna ya'tinaka sa'ya wa'lam anna Allaha azizun hakim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Alladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adhan lahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yahzanun. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min sadaqatin yatba'uha adhan wallahu ghaniyyun halim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiku malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Famasaluhu kamasali safwanin alaihi turabun fa'asabahu wabilun fatarakahu salda. La yaqdiruna ala syai'im mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Shadaqallahul azim.
Ya, sadaqallahu nazim, Masya Allah, tabarakallah, Ustazah Imah. Silakan Maete dilanjutkan satu halaman, kemudian dilanjutkan oleh Uda Asbi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa masalul ladzina yunfikuna amwaluhum batigha amwalahum ibtigha'a mardatallahi wa tasbitan min anfusihim kamassalil jannati birabwati asafaha wa bihu fatat ukulaha bikhairin fa in lam yusibha wa bilu fatallu wallahu bima ta'maluna basir. Ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatun min nakhilin wa a'nabin tajri min tahtihal anhar lahu fiha min kulli samarati wa asabahu al-kibaru wa lahu zurriyatun du'afa fa asabaha ihsan fi tarak kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardi wala tayammamu ghaysha minhum tunfikuna walastum bighizzi illa an tu'midu fihi wa alamu anna Allah fa'lamu anna Allaha ghaniyyun hamidun. Asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Yu'til hikmata man yasha'u wa man yu'tal hikmata faqad khayran katsiran wa ma yazzakkaru illa
إلا أولو الألباب. صدق الله العظيم. Bilai. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. Mau Ustaz, Masya Allah, Barakallah, tadi Maete dan juga Uda Asbi, saya coba ya, meskipun tadi itu mudah-mudahan dengan mengaji ini jadi ini ya, jalan untuk kesembuhan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitan minal mas. Dzalika bi annahum qalu
innamal bay'u mislur riba innamal bay' innamal bay'u mislur riba wa ahallallah wa ahallallahu al-bay'a wa riba faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amru ilallah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat wallahu la yuhibbu kulla kaffarin asim innalladzina amanu wa 'amilus shalihat وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين وإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. Sadaqallahul azim. Ya, tafadhol Ustazah Ina. Lanjut ke 282. Billahi. Saya ya, balik. Lazi. Ya, silakan. Habis itu Maite udah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadai Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidayni ila ajalin musamma faktubuh wal yaktub bainakum katibum bil adl wala katibun an yaktuba kama 'allamahullah
kama allamahullahu falyaktub wal yumli lilladzi alaihi alhaq wal yattaqillaha rabbahu wa la yabkhas minhu syai'a fa in kana alladzi alaihi alhaqqu syafihan aw dha'ifan aw la yastati'u an yumillahu أو لا يستطيع أن يمله فليملل ولي بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فإن لم يكون رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوا صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتبوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه
wala taktumus syuhada wala taktumus syahada wa man yaktumha fa innahu asimun qalbu wallahu bima ta'maluna alim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw yuhasibkum bihillah fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim mir rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Amin amin ya rabbal alamin. Shadaqallahul azim. Masya Allah, barakallah fiik Ustazah Ima, dan alhamdulillah kita memasuki surah ketiga, surah Al-Imran, ayat pertama, surah Fadol Ma'entri. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqq musaddiqan lima baina yadayhi wa anzalat tawrata wal injil min qablu hudan linnasi wa anzalal furqan. Innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum azabun shadidun wallahu azizun fiqad. Inna Allah la yaqfa alaihi syai'un fil ardi wala
في السماء والذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمة هن أم الكتاب وأخر متشابهة فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد صدق الله العظيم. Yes, B. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء
إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بشير بالعباد صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina yaquluna rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina adzaban nar. As-sabirina was-sadiqin wal qanitin wal munfiqin wal mustaghfirina bil ashar. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwa azizul hakim. Innal ladzina 'indallahil islam wa ma ikhtalafal ladzina utul kitab illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'an wa qul lil ladzina utul kitab wal ummiyina aslamtum fa in aslamu faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama 'alaikal balagh wallahu basirun bil ibad. Innal ladzina yakfuruna bi ayatillah wa yaqtuluna an-nabiyina bighairi haqq wa yaqtuluna alladhina ya'muruna bil qisti minan nas fabashshirhum bi'adzabin alim. Ulaika alladhina habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ma lahum min nasirin. Tafadhol Ustazah Ima atau Ma Eri sudah siap? Jika belum, silahkan Ustazah Ima atau Ma Ete dulu. Silahkan Ma Ete, dilanjut.
Ayat ke Alam tara ilal ladzina utul nasibam minal kitabi yad'una ila kitabillahi liyahkuma bainahum thumma yatawallaw fariqum minhum wa hum muhrinun. Dzalika bi'annahum qalu lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudat wa aghrahum fid dinihim ma kanu yaftarun. فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تغلب الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت ونخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقات ويعلمكم الله نفسه وإلى الله المصير. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. Sadaqallahul azim. silakan Ustazah Ima. Ini Fi, yang Ima tadi dulu. Ayat Tadi ayat ke-30. ayat. Sekarang ayat ke-30 Ustazah Ima, surah Al-Imran. Untuk Ma Eri yang baru bergabung, selamat bergabung sekarang surah Al-Imran ayat ke-30. Silakan Ustazah Ima dulu, nanti Ma Eri, baru udah Azbi, kembali ke Mela.
Jadi seperti itu urutannya. Silakan Ustazah. A'udzu Dua halaman billahi nanti tiga halaman. minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tajidu kullu nafsin ma amilat min khairin muhdara wa ma amilat min su' tawaddu law anna bainaha Videonya Bu Ima. iya. Ulang ya. Tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida wa yuhadzirukumullahu nafsah wallahu ra'ufun bil ibad. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul ati'ullaha war rasul fa in tawallaw fa innallaha la yuhibbul kafirin. Innallaha astafa Adam wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imran 'alal alamin. Dzurriyyatan ba'duha min ba'd wallahu sami'un alim. Idh qalat imra'atu Imran Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharram fataqabbal minni innaka antas sami'ul alim. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha unsa wallahu a'lamu bima wada'at walaysa dzakaru kal unsa wa inni sammaituha Maryam wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana
وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قال هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب Sadaqallahul azim. Lanjut Mayri. Kamu izin deh dulu ya. Ya, benar. Ya, terima kasih. Jazakillah khairan kasiran. Ustazah Ima, Abdi Barifik, selamat beristirahat. Ya, Semoga sehat Assalamualaikum selalu. warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mayri, dilanjut. Al-Imran surah 3 ayat ke-38. Mic-nya di Duen Mayri. Mic-nya Mayri. Min tak duit tu. لا Ah, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا Dari mulai? وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني أستغفرullah وقد بلغني الكبر Astagfirullahaladzim. Apa Bi? Tunjukin Bi ya. Oke, bacaan deh. Enggak terdengar, enggak telingo. Wa qad balaghaniyal kibaru wa imraati aqir.
Dari Kola. Coba Mbak Eri. Ulang dari kola Ibu ya. Iya. Qala rabbi anna yakunu li ulamu wa qad balagani al-kibaru wa imraati aqir. Qala kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha. Masya Allah. Barakallah. Qala rabbi ij'al li ayatan. Qala ayatuka alla tukalliman nasa thalathata ayyam. ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. Beda. Ulangin dulu. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك. إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. Ya Maryamu qanuti. Astagfirullahaladzim. Ya Maryamu qanuti li rabbiki wasjudi wal Allahu Akbar. Ya Maryamu qanuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'ar raki'in. Dzalika min anba'il ghaibi nuhihi ilaika. Alhamdulillah. Zalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaik. Wa ma kunta ladaihim idh yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam.
وما كنت لديهم إذ يختصمون. Allah Allah, betul dong. Allah Allah. إذ قال استغفر الله إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة من المقربين. Nggak ada asmuhu dong. Itu apa bacaannya, Bi? Lima lo ada asmuhu. Nggak ada fatkah di sini dong. Itu kan ada sampai berhenti sebentar kan? Ma tapi berhenti ada tapi berhenti dong. Oh, nggak ada tuh. Min tuh nggak ada berhenti tuh. Bika lima tim min. Nggak. Muhus. Ulang loh, lihat leh. Yubashiruki bi kalimatin minhu ismuhul masih Isa bin Maryam wajihan fid dunya. وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. Masya Allah, barakallah. Lanjut, Ma Ete. يكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم mati. Baca coba. Masya Allah. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل
ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله أستغفرullah. وأنبئكم بما تأكلون وما ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. Malompe tuh. Pokoknya lompe be. Malompe cokonce. Oh iyalah. Wa unab hukum. Iya. Coba bi, mana bi? Wa unab hukum bima ta'kuluna wa ma tadakhirun. Fa unabbiukum mana ya? Wa unabbiukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum inna fi dzalika laayatan lakum in kuntum mu'minin. Benar, Bi? Hah? Deh, ada suaranya. Wa musaddiqan lima baina yadayya minat Taurati wa liuhilla lakum ba'dalladzi hurrim. وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ. Sadaqallahul azim. Asbi. Terima kasih Asbi. Saya telah menyampaikan beberapa ayat. Saya silakan kepada Barakallah, Mak Eri. Silakan Mak Ete. Berarti ini tadi sampai ini ya, ayat ke-50 ya. Lanjut ke 51, innallaha rabbi. Asbi. Asbi.
eh, kita minimal 1 halaman, maksimal 2 halaman kali ya, karena sedikit lagi sudah masuk juz keempat. Mudah-mudahan bisa selesai, bisa lewat dari juz 4 ya Hasbi, malam ini. Hasbi. Ya. Silakan أعوذ Nudasmi. بالله من الشيطان الرجيم إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما أخس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون فأما الذين كفروا فأعذبهم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين صدق الله العظيم. Masya Allah, barakallah. Silakan Ma Ete, lanjut.
ayat 62. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا لهو القصاص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم وإن تولوا فإن الله عليم بالمفسدين قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون أنتم هؤلاء هجرتم فيما لكم به علم فلم تهاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم على الذين اتبعوه وهذا النبي
وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ودت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم وما يضلون إلا أنفسهم وما يشعرون يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitab lima talbisunal haqqa bil batili wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun. Wa qalat ta'ifatum min ahlil kitab aminu billadhi unzila ala alladhina amanu wajhan nahari wa kufuru akhirahu la'allahum yarji'un. Wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum qul innal huda hudallah ayyu'ta ahadum mislama utitum aw yuhajjukum inda rabbikum qul innal fadla biyadillah yu'tihi man yasha wallahu wasi'un alim yahtassu birahmatihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Wa min ahlil kitabi man inta manu biqintari ilaik wa minhum man inta manhu bidinarin la yuaddi ilaika illa ma dumta alaihi qaima dzalika bi annahum qalu laisa alaina fil ummina sabil wa yaquluna 'ala Allahi al-kadhiba wa hum ya'lamun. Bala man awfa bi'ahdihi wattaqa fa inna Allaha yuhibbul muttaqin. Innal ladzina yashtaruna bi'ahdillahi wa aymanihim thamanan qalilan ulaika la khalaqa lahum fil akhirah wa la yukallimuhumullah wa la yanzuru ilaihim yawmal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim.
wa inna minhum lafariqan yaluna alsinatahum bil kitab litahsabuhu minal kitabi wa ma huwa minal kitab wa yaquluna huwa min indillah wa ma huwa min indillah wa yaquluna 'ala Allahil kadhiba wa hum ya'lamun ma kana li basharin ay yu'tiyahu Allahul kitaba wal hukma wan nubuwwah thumma yaqula lin-nasi kunu ibadan li min dunillahi walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimuna al-kitaba bima kuntum tadrusun wala ya'murukum an tattakhizul malaikata wan nabiyina arbaba ayamurukum bil kufri ba'da idh antum muslimun wa idh akhadallahu mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitab lama ataitukum min kitabin wa hikmatin summa ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bihi latansurunnahu qala wa aqrartum wa aghastum ala zalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin faman tawalla ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun afa ghayra dinillah yabghuna wa lahu aslama man fis samawati wal ard taw'an wa karhan wa ilaihi yurja'un. Silakan udah SB. Mak Eri. Oh ya, Mak Eri, karena di ayat ke-92 insyaallah alhamdulillah kita masuk ke juz 4. Jadi tinggal 2 halaman lagi. 1 halaman, mohon maaf. 1 halaman. Bismillahirrahmanirrahim. Qul amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal asbati wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyyuna min rabbihim
لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا من فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افترى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين
lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kullu ta'ami kana astagfirullah. Kullu ta'ami kana hillal li bani Israila illa ma harrama Israil إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. Udah ya, Bi? Sadaqallahul azim. Iya, tanggung itu karena di tengah-tengah halaman, kita akhiri aja sampai ayat ke-100 ya udah. Ini baru sampai ayat ke-94. Ya. Udah Asbi lanjutkan. Lanjut, Bi, 7 ayat lagi, Bi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذي إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آية بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شديد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تشدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون
يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين صدق الله العظيم. Allahul Azim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita sampaikan di sini terlebih dahulu di surah Al-Imran, sudah masuk juz keempat di ayat 100. Dan insya Allah di pertemuan besok kita lanjutkan surah Al-Imran di juz keempat di ayat ke-101. Ya, Namun siap. Alhamdulillahirrabbilalamin. Namun sebelum berakhir, ada satu informasi yang saya rasa perlu juga disampaikan, yang saya kutip dari Al-Quran, yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan umat Islam untuk membaca surah Al-Baqarah dan Al-Imran karena pada hari kiamat kedua surah ini akan menaungi para pembacanya melalui jelmaan sebagai kumpulan awan atau dua payung atau dua kelompok burung yang mengepakkan sayapnya. Kedua surah ini juga akan menjadi pembela bagi pembacanya pada hari kiamat. Hadis riwayat Ahmad. Yang mudah-mudahan dengan sering kita bertadarus ataupun membaca Al-Quran, baik di bulan suci Ramadan ataupun setelahnya, mendapatkan ini ya, apa yang Rasulullah SAW katakan, ya, perlindungan di akhirat nanti, insya Allah. Baik, tidak terasa di Indonesia sudah menunjukkan pukul 12 dan sudah nampak lelah ya. Masya Allah, mudah-mudahan lelahnya menjadi lelah. Kita bertemu di esok hari di sana Ranah dan Rantau, dan mudah-mudahan yang belum bergabung besok bisa bergabung. Dan tentu saja yang mendengarkan juga mendapatkan pahala dari yang membacakan Al-Quran juga ya. Jadi kita sama-sama mendapatkan pahala insya Allah. Mari kita tutup dengan doa khatam Quran dan juga doa qiraatul majelis. Allahumma arhamni bil Quran wa ja'alhu li imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirni minhuma nusitu wa alimni minhuma jahiltu warzuqni tilawatahu ana alaili wa atrafa nahari waj'alhu li hujjatan ya rabbal alamin. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, jadikanlah amal ibadah kami pada hari ini sebagai penutup amal ibadah kami yang terbaik dari sebelumnya, dan bangunkanlah kami di hari dengan penuh semangat dan keyakinan penuh bahwa Engkau adalah Maha Baik, Maha Penyayang. Baik, terima kasih atas kebersamaannya. Dusana Sadonya, terima kasih Uda Asbi dari Surabaya, Mak Ete dari Payakumbuh, dan juga Mak Eri dari Padang, ya, Sumatera Barat, dan juga Ustazah Ibu dari Surabaya, dan tentu saja seluruh pendengar Radio Gebuminang, baik menyimak melalui radio online maupun YouTube channel Radio Gebuminang. Kita jumpa esok, insya Allah kita hadirkan Ustadz Muhammad Ridho dari Mekah Al-Mukarramah, dan jangan kemana-mana, tetap di Radio Gebuminang, radionya Dusana Ranah dan Rantau, bersama dalam satu kata. Mila mau undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren, Dok.